Fil-jiem kisħa u xitwija meta żdiedu tqawwari kont inbħajtan kennija il-ken tajtni minnu fih int kont hemm kull fil-għaxija meta tlam tal-lejl sewdien kien innissel diqa fija jaħbi l-ġmil ta' kulli kien int kont hemm bil-fatti u mhux bil-kliem kont il-wens ta' ħajti f'kull waqt u f'kull ħin. Jamma tixeltar mid-dijaħ tkompli d-dal it-destin warabt minn is-sens taħtija imxi miegħi tul is-snin żrajt il-ferħena modrija kont in-nifs li tajjix bih il-lil din ħajti tajt ix-sira fik il-qalb issib mistrieħ int kont hemm bil-fatti u mhux bil-kliem kont il-wens ta' ħajti f'kull waqt u f'kull ħin meta moħħi tqalbi l-sibijiet int kont hemm biex tbittel l-isbaħ il-wied meta rajt id-darma f'kull waqt u f'kull ħin meta moħħi tqalbi l-sibijiet int kont hemm. Grazzi ħafna. Saffarlek waħda nobis. L-speaker ħaqata xerri. Mela, daw kienu l-20 kanzuni.